오늘은 미가서를 공부합니다. 미가서. За хэдлийн Мика ном дээр явж байгаа юм тийм манайхан. 미가서. 자, 이 미가서는 서론을 말씀드릴게요. 서론. 네, Мика서 1장부터 시작하시겠네요. 미가서 오늘 다 찾았지요? За манайхан Мика ном олсон те? бүгдээрээ. 자, 본서는 남유다 출신의 선지자 미가가 남유다와 북이스라엘 두 왕국을 대상으로 하나님의 말씀을 선포한 것입니다. За Мика номны бичигч нь болохоор Мика иш үзүүлэгч Мика байгаа. За энэ иш үзүүлэгч Мика болохоор өмнөд Юдагийн гаралтай хүн юм байна. Тэгээ бурхан энэ Микаар дамжуулаад өмнөд Юда болон хойд Израиль руу өөрийнхөө өгсөн байгаа. 그러나 이 미가서의 대부분은 남유다에 관한 말씀이고 북이스라엘에 관한 예언은 일부분에 지나지 않습니다. За тэгэхээр тэр нөгөө Микаар дамжуулж хэлж байгаа энэ иш үзүүлэлтүүдийг харах юм бол яг ингээд нөгөө нэг хэсэг өгөгдөөд ингээд болог байгаа. 그러나 이스라엘의 회복과 관련된 이스라엘의 회복과 관련된 메시아의 베들레헴 탄생 예언은 매우 특별한 예언입니다. Энэ болохоор Мика болохоор зөвхөн тэр үеийг гэлтгүү ирээдүйд бүр Месиягийн төрөх хүртэлхийг ингээд зөвгөнсөн байгаа байхгүй. Тэгэхээр маш тийм онцгой зөвгөнлүүдийг Микагаар хэлүүлсэн байгаа. Бэтлехэм төрөхийг хэлүүлсэн. 자, 이 이스라엘의 회복을 위해서 메시아가 베들레헴에서 탄생한다는 예언은 아주 매우 특별한 예언입니다. 네, энэ Месиа Бэтлехемд төрнө гэдэг энэ иш үзүүлэлт байгаа ш тийм ээ. Энэ нөгөө талаар харах юм бол энэ Израилийн дахин эдгэрэл гэсэн утга байгаа байхгүй юу? Эдгэрэл гэсэн утга агуулга учраас маш тийм онцгой ийм иш үзүүлэлтийн хэсэг байгаа, ном байгаа. 한편 이 미가 선지자와 같은 시대에 활동했던 선지자로 이사야 선지자가 있습니다. За энэ Мика иш үзүүлэгч болохоор энэ иш үзүүлэгч Микатай нэг үед амьдарч исэн иш үзүүлэгч болохоор Исая байж байгаа. Исаятай ижилхэн нэг үед байсан. 이사야 선지자는 대선지자로 우리가 분류하고 있습니다. Тэгэхээр хэдүүлээ Исаяг болохоор их иш үзүүлэгч гэж нэрлэдэг тийм ээ. 그러나 미가야 선지자도 이사야 선지자 못지않게 그 하나님의 말씀을 잘 예언했습니다. харин энэ Мика иш үзүүлэгч болохоор одоо их иш үзүүлэгчдийн дайны гэх юм уу? Бурхны үгийг маш ингээд сайн хүлээж авч дамжуулж ирсэн ийм иш үзүүлэгч байгаа. 이사야 선지자는 주로 왕궁에서 활동했습니다. За иш үзүүлэгч Исаятай харьцуулаад үзэх юм бол хэдүүлээ Исая ихэнхдээ одоо хааны өргөө тий ордон тэр орчимд ингээ их иш үзүүлдэг байсан бол 그러나 미가야 선지자는 주로 이름 없는 시골 촌에서 활동을 했습니다. Мика болохоор эсрэгээр одоо тийм хөдөө тий алслагдсан газруудад иш үзүүлдэг ийм иш үзүүлэгч байсан. 이사야 선지자는 이 정치적인 예언을 주로 했습니다. За бас нэг харьцуулт нь юу гэхээр Исая улс төр тал руугаа тий иш үзүүлдэг байсан бол 그러나 미가야 선지자는 주로 그 하나님의 말씀을 전하는 전도자의 그 사역을 했습니다. Исая тэгдэг байсан бол Мика болохоор
эзний үгийг дамжуулж байгаа дамжуулагч нар руу хандсан иш үзүүлэлтийг хийдэг гэсэн гэж. 예, 주로 그 내용이 그 사회 부조리, 사회 부조리를 고발하고 개혁하는 그런 애원 활동을 했습니다. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол Мика яадаг гэсэн гэхээр тухайн цаг үеийн нөхцөл байдал гэхээс илүүгээр ирээдүйд болох зүйлсүүдийг шинжлэлийн талаар ирээдүйд бий болох шинэ зүйлсүүдийн талаар иш үзүүлдэг байсан. 그래서 그 내용을 보면 그 유다 지도자들 또 백성들 하여튼 이 타락하고 부패한 이런 부도덕한 그런 사회적인 현상을 많이 고발했습니다. За тэгэхээр эндээс харах юм бол одоо цааш нь хэдүүлээ харахаар яг тэгэхээр Юудагийн удирдагч нар нөгөө сүнслэг удирдагч нар руу арт түмэн рүү тэдний одоо завхарж байгаа зүйлсүүдийг зэмлсэн байдал руу нэлээд ингээ гарч ирдэг. 그래서 회개하고 다시 하나님을 경건하게 진실하게 섬길 것을 촉구했습니다. Тэгээ бас яаж нэхлээр тэр зөвхөн зэмлээ зогсохгүй тэд нар дараад нь гимшээд дахин ингээд эргэж ирэх болноо, дахин босгогдох болноо гэсэн ийм агуулгуудыг иш үзүүлсэн ийм хүн байгаа. 그리고 이사야는 주로 주변 국가의 왕들에게 애언을 했습니다. За бас дахиад нэг харьцуулт нь юу гэхээр Исая болохоор тухайн Израилийн ойр хавийн хаадуудын одоо хүрээнд иш үзүүлдэг байсан бол 그러나 미가야 선자는 주로 이 평민을 상대로 애언 활동을 했습니다. харин Мика болохоор эсрэгээрээ нөгөө ард иргэд рүү чиглэсэн иш үзүүлгүүдийг хийжсэн. 결국 두 선지자의 애언을 요약하면 이사야는 국가적 정치적인 문제를 주로 예언했습니다. За тэгэхээр энэ хоёрыг харьцуулаад ингээ үзэхлээр тийм ээ. Дахиад нэг дүгнийг хэлэхдээ Исая болохоор улсын чанартай, улс төрийн чанартай ийм агуулгуудыг Исая иш үзүүлдэг байсан бол 그러나 미가 선지자는 주로 개인적이며 순수한 종교적인 문제를 가지고 애언 활동을 했습니다. Мика болохоор хувь хүн тал руу чиглэсэн. За тэгээ сүсэг бишрэл тал руу чиглэсэн ийм иш үзүүлэлтүүдийг хийдэг гэсэн. 이렇게 남유다 출신의 이사야 선지자와 미가야 선지자는 동시대에 각각 하나님께서 귀하게 쓰신 애언자들입니다. Тэгээ энэ хоёр иш үзүүлэгч маань хоёулаа өмнөд Юудаас гаралтай. Тэгээд яг нэг цаг үед амьдарч ирсэн байх нь тийм. Нэг цаг үед амьдарч ирсэн ч гэсэндээ хоёулаа өөр өөр талбар дээр эзэнд хэрэглэгдсэн ийм иш үзүүлэгч нар байх нь. 이 제목, 미가서의 제목의 뜻은 여호와와 같은 자가 누구냐 그런 뜻을 갖고 있습니다. Энэ Мика номны гол сэдв гэж байгаа. Гол сэдвийг нь хэдүүлээ харах юм бол эзэнтэй адил нэгэн хаан байна вэ гэсэн ийм сэдвийг барьдаг. 하나님과 같은 자가 누구냐? Бидний бурхантай ижилхэн нэгэн хаан байна вэ гэсэн ийм сэдв барьдаг. 이것이 이제 미가서 7장 18절에 나와 있습니다. Энэ болохоор ерөнхийдөө гол агуулга нь Мика номны 7-гийн 18 дээр байж байгаа. 기록 연대, 미가서의 기록 연대. За Микагийн бичигдсэн онцоолын төвтгэлийг авч үзэх юм бол 미가서의 기록 연대는 BC 700년, BC 730년에서 700년 이렇게 보고 있습니다. За Мика номны бичигдсэн он тооллыг харах юм бол манай эртний өмнөх 730-аас 700 оны хооронд бичигдсэн гэж үздэг байна. 30 жилийн турш юм шиг. 참고적으로 이사야 선지자는 BC 758년부터 BC 698년까지 활동했습니다. За харин Исая яаж ирсэн гэхээр эн чинь Микаг яг тийм Исая болохоор манай эртний өмнөх 758-аас
698. 758년부터 어, 8년부터 예, 700, 698년. 예, BC 758년부터 698년까지. 예. Тэгээд Исая болохоор манай эртний өмнөх 758-аас 698 оны хооронд амьдрал иш үзүүлж ирсэн бол Мика болохоор манай эртний өмнөх 730-аас 700 оны хооронд амьдрал иш үзүүлж ирсэн. 중심 주제, 미가서의 중심 주제를 말씀드리겠습니다. За хэдүүлээ одоо Мика номны гол агуулгууд руу оръё. 남유다의 죄로 인하여 하나님의 심판과 메시아를 통한 회복을 예언하고 있습니다. М. За гол ингээ урсгал гол сэдвийг харах юм бол өмнөд Юудагийн гимээс болоод эзэнний шийтгэл ирж байгаа. 예, Бөгөөд дараад нь эзэн энэ газрыг эдгэж Месиаг ирүүлэх талаар энэ агуулга байгаа. 미가의 선지자는 주로 남유다의 그 죄로 인한 하나님의 심판 그리고 메시아를 통한 회복을 에, 예언한 것입니다. Тэгээ Мика ихэнхдээ ер нь өмнөд Юудагийн талаар иш үзүүлсэн байж байгаа. Ялангуяа өмнөд Юудагийн тэгээ түүний шийтгэл дахиад тэдний төлөө эзэн Месиаг илгээх талаар ингээд иш үзүүлсэн байгаа. 자, 유다는 하나님과의 언약을 범한 죄로 결국 멸망을 당합니다. За тэгээ Юудагийн хувьд болохоор бурхантай хийсэн гэрээ байгаа. Гэрээгээ зөрчснөөс болоод эцэстээ одоо сүйрсэн талаар гарч байгаа. 그러나 하나님은 그 메시아의 강림하심으로써 어, 참된 회복과 구원에 이를 것을 예언하고 있습니다. За харин гэхдээ бурхан дахин тэр одоо хүмүүс өдрөө яаж юм гэхээр Месиаг ирүүлснээрээ жинхэнэ утгаараа сэргэлтийг те жинхэнэ утгаараа дахин эдгэрлийг энэ газар зөвшөөрсөн тухай гарч байгаа. 자, 그러면 미가서 1장, 자, 미가서 1장 1장 장명은 죄와 그 멸망을 다루고 있습니다. За хэдүүлээ Мика номны 1-р бүлэг рүү орох гэж байна. За энэ дээр харах юм бол Гимба сүйтгэлийн талаар гэсэн агуулга. 그 대지를 말씀드리겠습니다. За хэдүүлээ энэ дотроо нөө дэд сэдвүүд рүү оръё. 첫 번째 대지, За нэгд сэдв болохоор 시대적 배경입니다. за нэгдүг нь болохоор тухайн цаг үеийн нөхцөл байдлын талаар а, 예, цаг үеийн одоо агуулга байна. 이제 역사적 배경이라고도 합니다. За энийг бас юу гэж ярих вэ гэхээр бас түүхэн нөхцөл байдалтай тухайн үеийн хэдлээ одоо ойлголтыг авах гэсэн үг. 1절, За нэгийн нэг байгаа. 두 번째 대지, За хоёр дахь сэдв болохоор 심판의 하나님, за хоёр дахь сэдвийн гарч нь болохоор шийтгэлийн бурхан гэсэн гэрчтэй. 2절로 4절, За энэ 2-оос 4-р ишлэл байна. 세 번째 대지, За гурав дахь сэдв болохоор 이스라엘이 죄로 인해 멸망하게 됨. за гурав дахь сэдв болохоор Израиль гимээсээ болоод сүйрхээр болсон нь гэсэн сэдв байна. 5절로 7절까지. 5-аас 7-р ишлэл дээр байгаа. 네 번째 대지, Дөрөв дахь сэдв болохоор 유다가 죄로 인해 멸망하게 됨. Юуда гимээсээ болоод сүрсэн нь гэсэн. 8절로 16절입니다. 8-аас 16 дугаар ишлэл байна. 그러므로 그 미가 1장은 북이스라엘과 남유다가 죄로 말미암아 멸망의 하나님의 심판으로 멸망한다 그 말이에요. За тэгээ энэ дээр харах юм бол Мика 1-р бүлэг дээр Израиль болон Юудагийн аль алиний хамтлаг гарах нь байна тийм ээ. Аль аль нь гарахтаа аль аль нь гимээс болоод сүрсэн талаар гарч байгаа. 자, 그러면 1절 한번 읽어주세요. За хэдүүлээ Мика 1-ийн 1 рүү орлоо. Эзний энэ үг Юудагийн хаад Йотам, Ахаз, Хизкиягийн өдрүүдэд Борешетийн хүн Микад ирсэн бөгөөд үүнийг тэр Самар болон Иерусалимийн тухайд харжээ. Амен. 자, 이 유다 왕
유다의 왕들 요담과 아하스와 히스기야 시대에 모레셋 사람 미가에게 임한 여호와의 말씀, 그 사마리아와 예루살렘에 관한 묵시라 그랬습니다. Амен. За тэгэхээр хэлсэн тийм ээ. Юдагийн хаадууд буюу Йотам, Ахаз, Хизкиягийн өдрүүдэд Морешетийн хүн Микад ирсэн эзний үг байна гэсэн. 자, 우리가 이사야 1장 1절을 한번 보겠습니다. Хэдүүлээ Исая номны нэгийг хамт уншиж харцгаая. Исая 거기도 이제 역사적인 그 배경이 나오죠. энэ дээр харах юм бол тэнд бас нэг түүхэн тийм цаг үеийг хэтлээ харах боломжтой нэг илгэд бай юм саний. 자, 우리가 그래서 이 동시대 선지자로 우리가 이렇게 증거하고 있는 겁니다. Энэ Исая 1:1 дээр бас яг ижилхэн байна тийм аа загвуулга нь. Тэгээ эндээс бас хэдүүлээ Мика болон Исая 2 яг харахгүй нэг үед байж исэн юм байна гэдгийг батлах боломжтой байна. 자, 유다 왕 우시아와 요담과 아하스와 히스기야 시대에 아모스의 아들 이사야가 유다와 예루살렘에 관하여 본 계시라 이렇게 나옵니다. Исая 1:1-ийг харах юм бол Юдагийн хаад болох Усия, Йотам, Ахаз, Хизкияг нарын өдрүүдэд Юда болон Иерусалимийн тухай Амосын хүү Исаягийн үздсэн үзэгдэл гэж байна. 네. 동시대 사람으로 우리가 성경을 통해서 확인할 수가 있습니다. Эндээс хэдүүлээ яг нэг үед амьдарч байсан хүмүүсийг эндээс харж болохоор байна. 자, 그래서 미가야 선자는 그 이사야 선지자와 이렇게 동시대에 활동한 예언자입니다. Тэгээд Мика, Исая хоёр те яг нэг үед хамтдаа эзний ажлыг хийжсэн иш үзүүлэгч нар байна. 자, 2절 한번 읽어보세요. 2절. 1-2-ыг уншлаа. Сонсогтун арт түмэн бүгдээ сонордогтун дэлхий хийгээд түүнийг дүүргэгчтэй эзэн ариун сүмээсээ эзэн бурхан та нарын эсрэг гэрчлэгч байг. 아멘. 네. 백성들아 이렇게 부르고 있습니다. 백성들아 너희는 다 들을지어다. 예. 네, та нар бүгд сонсоорой гэж хэлсэн. 땅과 거기에 있는 모든 것들아 자세히 들을지어다 했습니다. Тэгээ бас газар болон түн дээр бүгдээ та нар тодорхойхон сонсоорой гэж хэлж байгаа. 그런 결국 미가엘 선지자의 선포되는 말씀은 이 땅에 거하는 모든 민족들에게 선포되는 말씀입니다. Тэгээ эндээс бид нэр харах юм бол Микагийн хэлсэн үзүүлж байгаа иш үзүүлэг болохоор энэ дээр харах юм бол дэлхийн бүх хүмүүс рүү хандсан иш үзүүлэг гэдгийг бас харж болно. 네. 여기서 하나님의 말씀을 들으라고 외칩니다. Эндээс юу гэсэн хэлээр тэрээр чи бурхны хогийг сонсоорой гэдэг ингээ хашгирч байгаа тийм. 또 다시 강조합니다. 자세히 들을지어다 합니다. Бас дахиад юу гэхээр сонирдогтун буюу чихээ тавьж байгаа тодорхойгоор сонсоорой гэж хэлсэн. 우리가 하나님의 말씀을 공부하는 것도 이 자세하게 공부해야 되고 하나님의 말씀을 듣는 것도 자세히 들어야 됩니다. Бид нар ч гэсэн бас одоо тодорхой гэдэг үгийг айгуу сайн тун сайн ашиглах хэрэгтэй. Ялангуяа бид нар эзний үгийг үзэж байгаа хүмүүсийн хувьд те тодорхой сонсож, тодорхой сурах хэрэгтэй. 예. 여호와께서 너희에게 대하여 증언하신다. 그렇게 말씀하고 있습니다. Та нар руу хандаад гэрчилж байна гэж хэлсэн те. 그 주께서 성전에서 그리하실 것이라고 합니다. Бас тэн дээр үсгэлээрээ эзэн өөрийнхөө сүм дотроос тэгж гэрчлэгч болно гэж хэлсэн. 성전은 하나님의 계신 곳을 말합니다. Энэ ариун сүм гэдэг нь болохоор чинь эзний оршиж байгаа газар шүү дээ, тийм ээ? 예. 구약 시대의 성전은 예루살렘 성전 눈에 보이는 건물을 가지고 주로 예언을 했습니다. За хуучин гэрээний үед болохоор Иерусалимд байсан эзний өргөө те тэрнээс буюу өөрөөр хэлэх юм бол барилгыг тэр тодорхойгоор заадаг гэсэн байгаа. 그러나 신약 시대의 성전은 건물이 아니라 바로 하나님의 계신 곳, 하나님이 임재하시는 곳, 그것이 참된 성전입니다.
Одоо харин шинэ гэрэн дээр хэдүүлээ сүм гэдэг зүйлийг юу гэж үзэж байгаа гэхээр заавал байшин барилга биш те, харин эзэн оршсон газар, те, эзний оршихуй байгаа газар гэж ингэж үзэж байгаа. 그래서 신학 시대는 두세 사람이 예수님의 이름으로 모이는 곳에 나도 그들 중에 있겠다고 하셨습니다. Шинэ гэрэн дээр бас тэгсэн тийм ээ. Эзний нэрээр буюу Есүсийн нэрээр хоёр ба түүнээс дээш хүн цуглах юм бол би бас тэнд байна гэж хэлсэн. 그래서 신학 시대는 두세 사람이 예수 그리스도 이름으로 모이는 곳이 바로 성전입니다. Тэгэхээр 2-3 хүн цуглах үед те 2-аас дээш хүн цуглалаа гэхэд тэнд эзэн байна гэж амласанчлан 2 ба түүнээс дээш хүмүүс цугласан газар болгонд тэр бол эзний сүм гэж ойлгож болно. 하나님은 하나님의 이름을 기념하는 곳에 하나님의 이름을 높이는 곳에 경배하는 곳에 임재하십니다. Тэгээ бидний бурхан түүний нэрийг хүндэтгэж те түүний нэрийг дуудаж байгаа газар оршдог. 출애굽기 20장을 보시기 바랍니다. Хэдүүлээ Гэтлэл номны 20 дугаар бүлгийг харъя. 20장. Мгм. 자, 20장 몇 절입니까? 자, 20장 24절. Мгм. Гэтлэл 20-ын 24-ийг харъя. 읽어보세요. За. Та нар надад зориулан шороогоор тахилын ширээ босгож, дээр нь шаталт тахил ба эвийн тахилаа хонь ба үхрүүдээр өргөө. Би нэрээ сануулах газар бүрд та нар дээр очиж та нарыг өрөөнө. Амен. 이게 하나님께서 모세에게 말씀하신 거죠. Энэ бурхан Мосед хандаж хэлсэн үг байна те. 예. 내 이름을 기념하게 하는 모든 곳에서 네게 임하여 복을 주리라 약속했습니다. Тэгээд тэгсэнтэй эзэн нэрээ сануулах газар болгон дээр тухайн газар бүртээ би та нарыг хайж очино. Тэгээд та нарыг өрөөнө гэж хэлсэн. 그래서 오늘날 신약 시대의 교회는 하나님의 이름을 경배하고 하나님의 이름을 높이는 찬양하는 그러한 거룩한 곳입니다. Тэгээд өнөөдөр бид нарыг харах юм бол бидний үед болохоор эзэн бурхны нэрийг дуудаж, эзэн бурхны нэрийг хүндэлж байгаа газар болгон эзэн оршдог байгаа. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이렇게 하나님의 이름을 높이는 것입니다. Тэгээд та бол эзэн бол Христ амьд бурхны хүү гэж тунхаглагдсан бүлээн зөвшөөрсөн газар болгон дээр эзний оршихуун гэж морилдог. 그 하나님의 이름을 기념하고 높이는 곳에 하나님이 강림하셔서 복을 주시겠다고 해요. Тэгээ бидний хэлсэн тийм ээ. Эзэн өөрөө тэр газар айлчлаа бас өрөө болно гэдэг сануулсан байна. 자, 그 하나님의 말씀을 자세히 들으라고 합니다. 자세히 들으라. Тэгээ хоёр дахь дахиад хэлсэн тодорхойгоор сонсорой гэж хэлсэн тийм эзний үгийг. 자, 우리가 하나님의 말씀을 자세하게 공부하고 자세하게 잘 들어야 됩니다. Тэгээ бид нэр бурхны үгийг те тодорхойгоор ингээд сонсох хэрэгтэй. 요한계시록에도 사도 요한을 통해서 성령이 말씀하셨습니다. За тэгээд илчлэл номыг харах юм бол бас Иоханоор дамжуулаад хэлсэн гэж байна. 성령이 오늘날 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 그랬어요. Иоханоор дамжуулаад юу гэж хэлсэн гэхээр хариун сүнс өнөдөр чуулгануудад хандаад хэлж байгаа тэр агуулгыг сонсогтун гэж хэлсэн байна. 성령께서 오늘날 교회들에게 하시는 말씀을 우리가 잘 듣고 그 말씀을 선포하는 것입니다. Тэгээ ариун сүнс өнөдөр те ариун сүнсээр дамжуулаад хэлж байгаа тэр агуулгуудыг сайн сонсоод ясгалаараа дамжуулсан баг тий. 자, 미가 1장 3절 읽어보세요. За Мика номны 1-ийн 3 дугаар эшлэлээр мэдээлэл орлоо. Үзэгтэн эзэн орших газраасаа гараад бууж ирэн газрын өндөрлгүүдийг гიშгчнэ. 아멘. 네. 자, 이 3절에는 하나님께서 그
심판하시기 위해서 강림하신다는 것입니다. За энэ дээр болохоор 3 дээр эзэн бууж ирнэ гэсэн. Гэтэ яах гэж бууж ирж байгаа гэхээр шийтгэхийн тулд бууж ирнэ гэсэн. 네. 하나님께서 그 처소에서 나오시고 강림하사 땅의 높은 곳을 밟으실 것이다 그랬어요. За тэр үсгэлээр зүгээр бууж ирэхгүй өндөрлөг газруудыг гიშгчнэ гэж хэлсэн тийм. 예, 이것은 하나님이 심판하시기 위해서 강림하시는 아주 그런 경고, 엄중한 경고의 말씀이에요. Тэгтээ бурхан шийтгэхийн төлөө гэж хэлсэн. Тэгэхээр шийтгэхийн төлөө гэсэн анхааруулсан ийм агуулга байна. 예. 자, 강림하셔서 땅의 높은 곳을 밟으신다고 했습니다. За энэ дээр ихтэй гიშгчтэй газрын өндөрлөг газрыг гэсэн тийм ээ. 이 땅의 높은 곳을 심판한다는 것은 그 권세 있는 자들, 그 유명한 지도자들, 왕들을 하나님이 심판하신다는 거예요. За энэ өндөрлөг гэдэг нь ямар утгаар хэлж байгаа гэхээр өндөр суулттай буюу эрх мэдэлтэй тий дээгүүр залрагч өндөр дээд хэмжээнд хэрэгмийн ийм хүмүүсийг сууддаг байна. 자기를 높이고 자랑하는 자들, 교만한 자들을 하나님이 심판하신다는 거예요. тий бардам тий хамар нь өндөр ийм хүмүүсийг бас хэлж байгаа гэсэн үг. 예. 우리가 이사야 선지서를 읽어봐도 대부분의 그 심판을 받는 왕이나 그 나라들을 보면 공통된 특징이 바로 교만입니다. За тэгээ хэдүүлээ Исая номыг харахад ч гэсэндээ бас байж иг тийм ээ. Гардаг агуулгуудыг харах юм бол ихэнхдээ дандаа бардам байдлын талаар хэлж өгсөн байдаг. 예, 이 교만한 자를 하나님이 심판하셔서 다 낮추시고 이렇게 하나님이 참으로 엄중한 심판으로 이렇게 멸망시키는 것입니다. Ингээд бурхан ялангуяа өндөр те энэ бардам хүмүүсийг тэднийг ингээ буулгах тэр те буулгахын төлөө ингээ хүмүүсийг их илгээж өгч ирсэн ба. 자, 4절 한번 읽어보세요. За хэдлээ 4-р эшлэл рүү орлоо. Түүний дор уулс нь хайлж хөндөй талууд хуваагдан галын дэрэгдэх лааны тус мэт хязгаанасаа зүгтэх ус мэт болно. 자, 이와 같이 하나님이 심판하실 때는 그 높은 곳, 그 견고한 곳, 그런 것들이 다 무너지고 파괴된다는 것입니다. За энэ дээр харах юм бол энэ мэтчлэн эхний шийтгэл тэ ирэх үед тэр одоо өндөр байсан зүйлсүүд нь бүгд ингээд доош нь нуурж унах болно гэдэг хэлж гисэн. 자, 5절은 세 번째 대지입니다. 5절부터 7절까지는 За хэвэл одоо 5-аас 7 дугаар ишлэл рүү орох гэж байна. 5-аас 7 дугаар ишлэл чинь болохоор сэдвийн хувьд 3 дугаар сэдв рүү болж байгаа тийм ээ. 이스라엘이 죄로 인해서 멸망하게 된다는 거죠. За энэ 3 дугаар сэдв болохоор Израиль гимээсээ болоод сүрснэ гэсэн агуулга байгаа. 자, 5절 한번 읽어보세요. За 5 дугаар ишлэл рүү орлоо. Энэ бүгд нь Яаковын гэмт үйлдэл Израилийн гэрийн нүглээс болсон юм а. Яаковын гэмт үйлдэл хэнээс вэ? Самариас биш үү? Юдагийн өндөр газрууд аль вэ? Иерусалим биш үү? 아멘. 네. 야곱의 허물로 말미암을 것이다. 하나님이 이렇게 심판을 하시는 그 원인이 심판받는 원인이 야곱의 허물 때문에 그래요. За энэ бурхан шийдэж байгаа шалтгаан нь юу вэ гэсэн чинь Яаковын буруу үйлдэлээс болж байгаа гэсэн тийм Яаковын гэмт үйлдэлээс. 이 야곱은 이스라엘의 대표적인 이름입니다. Энэ Яаков гэдэг нь болохоор чинь Израилийг төлөөлж байгаа нэр шүү дээ тийм ээ. 야곱이 그들의 죄악으로 말미암아 이렇게 하나님의 심판을 받는다는 거예요. Тэгээ энэ юу тийм учраас Яаковаас болсон гэдэг нь Израилийг төлөөлж байгааг дуутаараа Израильчуудын гимээс болоод эзний уур хилэн болсон гэсэн утга болж байна. 또한 이스라엘 족속의 죄로 말미암아 심판을 받는다는 것입니다. Мөн энэ дээр юу гэхээр Израиль гэж нэрлэж байгаа тэр Израилийн овгууд тийм овгуудын гимээс болж эзний уур хилэн болсон гэж хэлсэн. 결국 하나님의 백성들이 왜 하나님의 징벌을 받습니까? 죄 때문에 이렇게 철저하게 하나님의 징벌을 받는다는 거예요. Тэгээ эзний ард түмэн яагаад шийтгэл дээр ирсэн бэ? Шийтгэлийн ийм ирмэг дээр ирсэн байна вэ? Зөвдөл шалтгаан нь гим биш гэж. 자, 그럼 야곱의 허물, 야곱의 죄가 무엇이냐 이렇게
묻습니다. Тэгэхээр яадаг гэхээр Яаковын гим гэж яг юу хэлээд байгаа юм бэ гэдэг ингээ асуудаг. 바로 사마리아가 아니냐 하고 합니다. 사마리아. Энэ дээр юу гэсэн чинь тэгвэл самар биш гэж юу гэж ингэж хэлсэн те. 또 유다의 산당이 무엇이냐 이렇게 유다의 산당이 무엇이냐 묻습니다. Тэгэхээр бас юу гэхээр Юдагийн өндөр газар гэж юу хэлээд байгаа юм бэ гэдэг ингээ асуудаг. 예루살렘이 아니냐 이렇게 말합니다. Тэгвэл бүхэн эсэлэр буцаагаад Иерусалим биш гэж юу гэдэг нь хариулсан. 이와 같이 아, 사마리아의 죄도 바로 우상입니다. 사마리아 우상을 만들어 놓고 금송아지를 만들어 놓고 이게 하나님이다 하고 우상을 섬겨요. Тэгээ самар болохоор яасан гэхээр хиймжтэй хийсэн алтан тугал бүтээгээд энэ бол та нарын бурхан гэдэг нь мөрөгжсэн. 예, 사마리아는 북이스라엘의 수도입니다. Тэгээ Самар гэдэг нь болохоор чинь хойд Израилийн нийслэлийг хэлж байгаа. 예, 북이스라엘은 여로보암이 세운 나라죠. Энэ хойд Израильч наах Иробоам одоо босгосон тий улс шүү дээ тийм ээ. 여로보암은 처음부터 그 이스라엘 백성들을 사마리아에 금송아지를 만들어 놓고 이것이 하나님이다 하고 우상을 숭배하게 만들었습니다. Тэгээ Иробоам анх бүр одоо Израиль улсыг байгуулахаас ахуулаад Самард алтан тугал бүтээгээд тэгээ та нар хол явах шаардлагагүй энд бол алтан тугал байна энэ бол та нарын бурхан гэж ингэж ард түмэн рүү хэлсэн. 특별히 그 베델과 단에 금송아지를 만들어 놓고 하나님의 백성들이 우상을 섬기도록 통치를 한 겁니다. Тэгээ ялангуяа яасан гэхээр Бетел болон Даанд тий алтан тугалуудыг байршуулад та нар хол явах шаардлагагүй энэ шоч ингээ мөрөгжээ гэж ингэж хэлсэн байдаг. 여로보암이 통치부터 마지막 왕 호세아 왕까지 북이스라엘은 우상을 섬기다가 결국은 이게 멸망을 당한 것입니다. Тэгээ Иробоамоос ахуулаад хамгийн сүүлийн хаан хүртэл тий Ахаб хаан хүртэл бүр бүгдээр химштэй чүцээр агаад эзнэр ингээд шүүлцүүлдэ бусдсан байдаг. 자, 그리고 남유다도 마찬가지입니다. Тэгээ өмнөд Юда бас ялгаа байхгүй. Яг ижилхэн. 유다의 산당이 무엇이냐 묻습니다. Тэгэхээр эндээс Юдагийн өндөрлөг газар юу юм бэ гэж асууж байгаа. 이 산당이란 말은 다른 번역을 보면 그 죄라는 뜻입니다. 유다의 죄가 무엇이냐 그것을 의미하는 것입니다. Энэ дээр ингэж тий Юдагийн өндөрлөг газар гэж айл вэ гэж асууж байгаа нь болохоор Юдагийн гим гэж юу хэлээд байгаа юм бэ гэж асууж байгаа тий ижилхэн. 바로 남유다는 예루살렘에 여러 산에 우상을 섬기는 그 산당을 만들었다는 것입니다. Гэхдээ Юда бол яасан гэхээр Иерусалимийн эргэн тойронд нь газар бүрд юуг газар бүрдтэй тахлын ширээ шиг зүйл босгосон гэсэн. 남유다에도 예루살렘과 곳곳에 그 우상을 만들어 놓은 그 산당, 그 산당이 바로 하나님께 그런 죄를 범하는 산당들이었습니다. Тэгээ өмнөд Юдагийн газар болгон дээр нь одоо юундих шүтэнд өргөгдөх шүтэн тахил өргөдөг тийм тахлын ширээнүүдийг босгосон нь Юдагийн хувьд буруу болсон гэж хэлсэн. 예, 솔로몬 왕 말년 때도 이 솔로몬 왕이 통치하는 말기에 또 솔로몬 왕이 여러 우상들을 이렇게 산당에다가 세우게 됩니다. Тэгээ Соломон хаан бас хаанчлалынхаа сүүлийн жилүүдэд ч гэсэндээ янз бүрийн тахлын ширээнүүдийг босгосон байдаг. 예, 결국 예루살렘의 그 죄는 그런 우상을 섬기는 죄를 말하는 거죠. Тэгээ Иерусалимийн гим гэж юу хэлж нэхлээр тахлын хуурамчтайнүүдэд бас үйлчилсэн гим байна. 또 북이스라엘의 그 사마리아 죄도 우상 섬기는 죄입니다. Тэгэхээр хойд Израилийн тий Самарын гимчгсэн бас ялгаа авахгүй юунд юу лээ Самарын гимчгсэн ялгаа авахгүй хиймэрчтэй нэг юм байсан. 결국 북이스라엘과 남유다가 멸망한 원인은 우상을 숭배하다가 우상 섬기는 죄 때문에 나라가 멸망하게 된 것입니다.
За тэгэхээр аль аль нь хойд Израиль болон өмнөд Юдагийн аль аль нь эцсийн дүндээ сүрсэн гол шалтгаан нь хиймштэнд мөргөснөх гэсэн. 그래서 이 통치자들이 이걸 참 성경을 통해서 배워야 됩니다. 교훈을 배워야 돼요. Тэгээ бид нэр энэ Библиэр дамжуулаад сургамжийг авах хэрэгтэй. 백성들을 우상 섬기도록 이게 통치하면 그 망하는 것입니다. 하나님의 심판을 받는 거예요. Бид нэр одоо ард түмнээ хариуцуулсан ард түмнүүдийг тахилын ширээ рүү бас хиймчтэнүүд рүү удирдах эхлэхээр л эцсийн дүндээ сүрэл рүү өнгөвтөлж байгаа зам болчтой. 자, 이 하나님을 섬기도록 통치를 하는 것이 지혜로운 왕입니다. Тэгээ бид ялангуяа хаадууд удирдагч нар ард түмнүүдэд ухаалгаар удирдах гэвэл тэд нэр ард түмнээ бурханд үйлчлдэг гадна чиглэл рүү удирдах өгөх хэрэгтэй. Тэгжээж жинхэнэ ухаалаг удирдлага болдог. 네, 시편 33편 Дуулал 10절. хэлэлцээ 33-ыг харах юм бол 33편 10절. 10절부터 12절. Дуулал 33-ын 10-аас 12-ыг хэлэлцээ харах юм бол 자, 읽어보세요. 예. дуулал 33-ын 10-аас 12. 시편 33편 10절부터 12절입니다. 네. Эзэн үндэстнүүдийн зөвлгөөг үгүй хийж, арт түмнүүдийн бодлыг үр дүнгүй болгоно. Эзний зөвлөгөө мөнхөд, зүрхнийх нь санаа үеийн үед. Өөрсдийн бурхан нь эзэн байдаг үндэстэн өв юугаа болгохоор түүнийг сонгосон арт түмэн нь ёроолтгийе. 아멘. 자, 이와 같이 북이스라엘과 남유다가 우상을 섬기는 그런 정치적인 계획 때문에 결국은 하나님의 심판을 받게 된 거죠. Эндээс харахад гэсэндээ одоо нөгөө улсыг захирж байгаа аль аль нь хойд Израиль болон өмнөд Юдагийн аль альных нь улсыг захирж байгаа хүмүүсүүдээс болоод тэдний одоо буруу удирдлагаас болоод улсууд мөксөн талаар гарч байгаа. 12절 말씀을 우리가 잘 깨달아야 됩니다. Бид нэр энэ дуулал 12-ыг 33-12-ыг бас ухаарах хэрэгтэй. 자, 여호와를 자기 하나님으로 삼은 나라 곧 하나님의 기업으로 선택된 백성은 복이 있도다 그랬어요. За энэ болохоор гэсэн тийм ээ. Бурхныг өөрийнхөө үндэстний бурхан болгосон үндэстэн бас түүнийг өөрийнхөө одоо өв болгосон артам ёроолтээ гэж хэлсэн. 아멘. 네, 이걸 이제 통치자들이 정치하는 분들이 좀 깨달아야 돼요. Тэгээ бид нэр удирдах байгаа хүмүүс ялангуяа улсын тэргуунд байж байгаа хүмүүс маш ойлгох хэрэгтэй ишлэл байгаа. 나라가 잘 되고 하나님의 축복을 받으려면 우상을 버려야 되고 살아계신 하나님만 섬겨야 돼요. Тэгээ бид нэр улсыг хариуцуулсан зүйлсүүдийг ард түмнүүдийг сайн удирдах авч явъя гэвэл эхний ээлжинд явах гэсэн эзний өмнө очих ёстой. 백성들을 하나님 섬기는 백성으로 이렇게 세워 나가야 됩니다. Тэгээ ард түмнээ болохоор бурханд үйлчлдэг ард түмэн рүү бид нэр удирдах өгөх хэрэгтэй. 자, 여기 시편 16편 4절을 보시기 바랍니다. За хэвлээ дуулал 16-гийн 4-ийг дахиад харъя. 시편 16편 4절. 16-гийн 4. 자, 네. 우상 섬기는 사람들이 얼마나 고통스러운지 괴로운지 이거 여기 나와 있습니다. 읽어보세요. 네. Өөр юмс шүтгэсдийн гай зовлон үржинэ. Ундаан өргөлийг нь цусаар биш. Ундаан өргөлийг нь цусаар би өргөхгүй. Уруулаараа нэрийг нь ч гаргахгүй. 아멘. 자, 우상을 섬기면 어떻게 되는 거예요? За энэ дээр хэлсэн өчтөнд үйлчлээд ирвэл яана гэсэн бэ? 네, 다른 신에게 예물을 드리는 자는 괴로움이 더할 것이라 그랬어요. 고통스럽고 괴롭다 그 말이에요. Тэднийг үгсэнлээрээ өөр бурхтад үйлчлж байгаа хүмүүсийн зовлонг нь би үржүүлнэ гэж хэлсэн. Тэдний зовлон ихсгэнэ гэсэн. 참 우상 섬기는 사람들이 이렇게 괴롭고 고통스러운 거 그것을 드러내는 것입니다. За тэднийг маш тийм зовлонтой амар тайван биш ийм зам хүлээж байгаа гэж хэлсэн. 그래서 다윗은 나는 그들에게
피의 전제를 드리지도 않고 내 입술로 그들의 이름도 부르지 않겠다고 했습니다. Тэгээд Давид энэ дээр юу гэж хэлэх гэхээр тийм учраас би тэдний нэрийг би тэдний юунд нь би тэдний цуснд нь ч оролцохгүй би амаараа тэдний дурсахгүй гэж хэлж байгаа. Агуулга. 다윗이 통치하던 시대는 정말 그 남유다 이스라엘이 통일된 왕국으로서 하나님의 큰 축복을 받게 된 것입니다. За тэгээд Давидын яг одоо хаанчилж ирсэн тухайн тэр үеийг харах юм бол хуваагдал гэж байхгүй, хойд өмнөд аль аль нь гэд нэгдмэл маш тийм одоо эзний өмнө байх гэж хичээсэн тийм үе байсан. 그러니까 우리 오늘날 교회들이 이 하나님을 섬기는 법을 확실하고 분명하게 가르쳐야 됩니다. Тэгэхээр бид нэр өнөө өдөр ч гэсэндээ яг хэлээрээ арт түмнүүдэд эзэнд үйлчлэх тэр одоо аргачлалыг тэр заавруудыг бид нэр сайн зааж өгөх хэрэгтэй. 미가 1장 5절 6절 읽어보세요. За хэдүүлээ Мика номны 1-6 руу орох гэж байна. Иймээс би Самарыг хээр тал дэх сүйрлийн овоо усан үзмийн төгөл суулгах газар болгоод чулууг нь хүндийд асгаж суурийг нь ил гаргана. 그렇기 때문에 사마리아 북이스라엘의 수도 사마리아가 우상 섬기는 이 죄 때문에 하나님의 심판을 받아가지고 이렇게 다 황폐하게 되고 또 돌무더기가 된다 그 말이에요. Тийм дээр одоо энэ Самарч нь хойд Израилийн нийслэл шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр бурхан хойд Израилийг яана гэхлээрээ түүний усан үзмийн төглийг зүгээр газар болгоно гэсэн тийм. Тэгээд чулууг зүгээр нэг чулуун хүндий болгож асгана гэж ингэж хэлсэн. Суурийг ил гаргана гэсэн. 자, 7절 한번 읽어봐요. За тэгэхээр 7 дугаар ишлэл рүү явлаа. Хамаг шүтэн нь хаг цохигдож хөлс бүхэн нь галаар шатагдана. Хүрэг бүхнийг нь би устгана. Янхны хөлсөөр цуглуулсан тул янхны хөлсөл болж тэд хуурна. 아멘. 자, 7절에는 우상을 섬기면서 이렇게 우상을 의지하면서 얻어놓은 그 모든 재물 또 그 모든 그 소유물들은 결국은 하나님이 다 심판해서 없애버리신다는 거예요. За тэгээд 7 дугаар ишлэгийг харах юм бол тэгсэн тийм ээ. Энэ дээр бид нэр шүтснээс болоод ийм болсон гэж хэлж өгсөн. Тэгээд бүгдийг бурхан устгаж өгнө гэж хэлсэн. Хөргүүдийг нь бүгдийг шатаанаа гэж хэлсэн. 이와 같이 북이스라엘이 우상을 섬기면서 얻은 거, 이방 나라를 의지해서 도움을 받고 얻은 것들, 다 이런 것들은 하나님의 심판으로 다 없어진다는 거예요. За тэгэхээр тэд нэр Израильчууд энэ дээр юу гэхээр шүтээд тэднэрт олдсон зүйлсүүд бас байна. Гэхдээ тэр олсон олзуудыг нь бурхан бүгдийг нь шатаанаа гэж хэлж. 특별히 여기 7절에 음행의 값은 다 불살라진다고 했습니다. Тэгээ ялангуяа тэн дээр янхан гэсэн тийм ээ бүр янхны хөлс нь тэгээд хөлсөл болно гэж хэлсэн. 또 기생의 값으로 모았은즉 다 기생의 값으로 다 없어진다는 거예요. Тэгээд тэн дээр яасан гэхээр тэд нар янхны хөлсөөр сулуулсан учраас буцаагаад янхны хөлсөө тэд төлнө гэж хэлж байгаа. 자, 이것은 우상을 섬기는 죄를 음행죄로 또 기생의 값으로 이렇게 표현하고 있습니다. Энэ дээр болохоор өөрийнхөө бурханд биш те өөр шүтэнэдэд шүтсэн гэдэг утгаараа эднэрийг одоо завхарл бас янхан гэж ингэж хүлээж авч үзсэн. 우리가 호세아 선지자를 통해서 우리가 많이 배웠죠. 호세아 선지자를 통해서 우상 섬기는 것이 영적인 음행죄다. Тэгээ өөр бус химэл шүтэнд шүтэх нь болохоор сүнсний хувьд завхаарл гэж үзсэн. 우리가 신앙을 지키지 않으면서 신앙을 버리고 세상으로 얻는 모든 것들은 다 음행의 값이고 기생의 값이라는 거예요.
Тэгээ энэ итгэлээ сахихгүй итгэлээсээ өөр зүйлээ дэлхий рүү анхаарал явах нь сүнсний хувьд завхаар л юм аа гэж ингэж хэлсэн. 우리가 오늘날 그 세상을 우상으로 믿고 의지하는 그런 교회들이 많습니다. Тэгээ одоо өнөөдөр харах юм бол бид нар энэ дэлхийн зүйлсүүдийг өөрийн мэдлгүй шүтэн болгоцсон тэгээ түүндээ итгээд ингээ явж байгаа чуулганууд бас зөндөө байдаг. 자, 야고보서 4장 한번 봅시다. За хэдүүлээ Яаков номны 4-р бүлэг рүү харъя. 야고보서 4장 4절. Яаков 4-р бүлгийн 4-ийг харъя. 신약 시대의 그 우상, 그 섬기는 그 죄가 뭔가 야고보서 4장 4절 읽어보세요. 네. 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 Яаковоос 4장 4절 말씀. 네. 아하. Завхаа эмсээ ертөнцтэй сүжирэх нь Бурхны эсрэг дайсагнал гэдгийг та нар мэдэхгүй гэж юу? Тэгэхээр ертөнцтэй сүжирдэг хэн боловч өөрийгөө Бурхны дайсан болгож байгаа юм аа гэв. 이 신약 시대의 우상은 바로 세상입니다. 세상. Тэгээ шинэ гэрээний хувьд тий одоо хиймэрчтэйгд нь одоогийнхоор бол яг дэлхий байгаа. 신약 시대의 교회들이 하나님보다 세상을 사랑하고 의지하면 그것이 바로 하나님의 원수가 되는 겁니다. Тэгэхээр бид нэр дэлхий рүү тий анхаарад дэлхийд найдаад ингэх тусам өөрөө ч мэдэхгүй нэг мэдгэд Бурхны хувьд дайс өстөн болгоцсон байх магадлалтай. 그래서 세상과 보시되고 세상과 가까워지고 세상을 사랑하게 되면 하나님과 원수가 되는 거예요. Тэгэхээр бид нэр дэлхийтэй нийлээд дэлхий рүү дэлхий Бурхантай дэлхийтэй нийлээд дэлхийд найдаад ингэ явж хахад өөрөө мэдэхгүй дэлхийтэй найзалснасаа болоод Бурхны хувьд дайсагнацсан явж явах магадлалтай байдаг. 그래서 오늘날 우리 교회를 맡은 우리 하나님의 일꾼들은 세상을 사랑하는 그러한 우상이 들어오지 않도록 우리가 잘 기도하고 교회를 지켜나가야 됩니다. Бид нэр тэг өөрөө ч мэдхгүй нэг мэдхэд дайсантай дэлхийтэй нийлчихсэн тий эзний өмнө эзнийг харахад хилгнүүлсэн явж байхгүй тулуу өөрсдөө бас анхаарах хэрэгтэй. 요한 1장 2장. 요한일서 2장. За 1-р Иохан 2-р бүлгийг харъя. 요한일서 2장 15절. За 1-р Иохан 2-15. 15절 읽어보세요. За 1-р Иохан 2-15. ертөнц хийгээд ертөнцид байгаа юмсад бүү дурлаа. Хэн нэгэн нь ертөнцид дурладаг бол түүнд эцгийн хайр алгаа. 네. 아멘. 누군지 세상을 사랑하면 하나님 아버지의 사랑이 그 속에 그 안에 있지 않다고 선포하고 있습니다. Энэ дээр хэлсэн тийм эцгээд дэлхийд дурлаад байгаа хүнийг 16절도 읽어봐요. 16절. 오강 제제 16절입니다. 자, 16절. 기도합니다. 기도합시다. за хамтдаа залбираад эхэлцгээе. 네. 거룩하신 아버지 하나님, 이 시간에도 하나님께서 저희들에게 말씀을 잘 듣게 하시고 그 말씀을 좀 깨닫게 해주시옵소서. Эзэн минь та энэ цагт хамт байгаад талархъя. Таны үгийг бид нэр анхааралтай сонсож бас зөвөр ухаарах тусалж өгөөч. 하나님의 말씀을 자세히 잘 들어서 이 말씀이 우리 속에서 성령으로 역사하게 해주시옵소서. Бид таны үгийг анхааралтай сонсох үед таны үг бидний дотроос ажиллах болтугай. 이 말씀을 가지고 우리가 하나님의 교회를 하나님의 말씀으로 잘 세워나갈 수 있도록 도와주시옵소서.
Эзэн минь таны үгийг сонсох үед бид таны үгийг зүгээр сонсоод таны чуулганыг тань руу зүгээр удирдахад та тусалж өгөөч. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйлаа. 아멘. Амен. 자, 미가서 1장 7절 한번 읽어보세요. 7절. 미가서 За 1장 7절. хэдүүлээ. За Мика номны 1-7 орж ийн. За уншиж өгье. Хамаг шүтэн ба хамаг шүтэн нь хаг цохигдож хөлс бүхний нь галаар шатаагдана. Хөрөг бүхнийг нь би устгах нь янхны хөлсөөр цуглуулсан тул янхны хөлсөл болж тэд хуурнаа. Амен. 이 7절에 보면 아, 북이스라엘의 이 그 불의한 소득이 두 가지로 이게 표현되고 있습니다. За энэ дээр харах юм бол бас хойд Израилийн зөвхт биш тэр орлогуудыг ингээ хоёр хэсэг хувааж үзэж байгаа. 첫 번째는 그 음행의 값이랍니다. За нэгдүгээрт нь тэрийг өсгөлөөрэ завхарлын хөлс гэж хэлсэн. 북이스라엘 나라가 음행의 값으로 얻은 것을 다 하나님이 다 불살른다는 거예요. Тэгээ бурхан тэр завхарлын хөлсийг нь буцаагаад түүгийг шатаана гэж хэлсэн. 원수들이 적국 원수의 나라가 쳐들어와서 그 모아놓은 모든 그 음행의 값, 그러니까 우상을 섬기면서 모아놓은 그 모든 재물과 소유물을 다 하나님이 불태운다는 거예요. Тэгээ бурхан тэгээ шүтэн олсон тэр бүх зүйлсүүдийг нь өстнүүдээр дамжуулаад тэгээ бүгдийг шатаанаа гэж хэлсэн. 그다음에 또 기생의 값, 두 번째 불의한 소득은 이 기생의 값으로 모은 것입니다. За дахиад өсгөлөөр бурхан дахиад нөгөө нэг зөвхт биш дахиад дараагийн орлогыг өсгөлөөр янхны хөлс гэж хэлж байна. 네, 이 기생의 값으로 모았다는 것은 이스라엘이 하나님을 의지하지 않고 이방 나라를 의지해서 이방 나라와 가까이에서 그 모은 재물을 말합니다. За энэ болохоор янхны хөлс гэж юу хэлж байгаа гэхээр бурхан тэд Израилийн ард түмэн бурханд найдахгүй те өөр улс руу найдаж өөр улс руу явсаасаа болж те олж ирсэн тэр зүйлсүүдийг хэлж байгаа. 이와 같이 불법적으로 불의하게 모은 재물들은 하나님의 심판으로 불살라지고 다 없어진다는 거죠. Тэгэхээр энэ мэдчлэн тэгээд зөв бишээр олж ирсэн зүйлсүүдийг нь бурхан буцаагаад зөв бүгдийг одоо устгана гэж хэлсэн. 이와 같이 이 헛된 그래서 우상을 섬기는 것은 헛되다고 하는 것입니다. Тэгэхээр бид нэр тийм учраас яаж гэхээр шүтэнд мөргөн шүтэнд үйлчлэн гэдэг зүйлийг хоосон зүйл гэж хэлж өгсөн. 여러분 이 세상에서도 음행죄로 모은 재산, 그러한 재물은 이 불의한 것이고 다 그런 것들은 다 하나님이 징벌한다는 것입니다. Бид нэр бас эндээс мэдэх ёстой зүйл нь тийм одоо энэ дэлхий дээр завхарлаар тэ зөв бишээр олсон юунууд нь ашгуутыг болохоор бурхан бүгдийг буцаагаад ингээ авна гэж хэлсэн. 그러나 우리가 하나님을 믿고 의지해서 하나님을 사랑해서 하나님이 주시는 재물들은 우리에게 복이 되는 것입니다. Харин эсвэргээрээ бид нэр бурханд итгээд бурханыг хайрлаад тэ бурханаас эмээгээд олсон тэр зүйлсүүдээр бурхан өрөөлөг өгнө гэж хэлсэн. 하나님이 주시는 재물은 하나님이 주시는 것은 근심을 겸하여 주지 않는다고 했습니다. Тэгээ бурханаас өгөгдөж байгаа тэр одоо хөрөнгө тэ эд зүйлсүүд тэр нь юу байна гэсэн лээрэ ямар нэгэн санаа зовөр байхгүй наа гэж хэлсэн. 하나님의 은혜로 주신 것들, 하나님이 사랑하는 자에게 주시는 것들은 절대로 하나님이 근심이 없도록 하나님의 축복으로 기쁨으로 주신다는 거예요. Тэгээ бурханаас өгөгдөж байгаа тэр зүйлсүүдийг бурхан ямар ч одоо айдсыг байлгахгүй гэс гадна харин баяр хөөр ба тэ одоо тэр хөгжил цэцэрлэлтийг бурхан байлгана гэж хэлсэн. 그러나 세상을 사랑해서 세상을 의지해서 우리가 얻은 소득들은 다 우리의 근심이 되고 그것이 우리에게 오히려 불행이 된다는 거예요.
Мгм. Эсвэргээр бид нэр энэ дэлхийд найдаж, энэ дэлхийд хөшөглөж байгаад олсон зүйлсүүд альва тийм эд зүйлс, орлого бүхэн зүйл нь яа гэхээр эцсийн дүндээ санаа зовёорыг тийм тайван бус байдлуудыг ингээд дагуулж идэг. 그러니까 우리가 신앙을 잘 지키면서 하나님을 잘 섬기면서 하나님이 주시는 그런 물질로 우리가 살아야 됩니다. Тийм учраас бид нэр яг хэлээрээ эзнийхээ өмнө тэгээ эзэнд үйлчлэнгээ эзний дотороор зөвөр олсон зүйлүүд олох зүйлүүдийн төлөө ингээ хичээж ажиллах хэрэгтэй. 우리가 이 교회를 세워나가는 것도 물질로, 돈으로 세워나가는 게 아닙니다. Мгм. Бидний чуулганыг одоо босгон байгуулахад ч гэсэндээ те эд зүйлс мөнгөнд нэлээ найдах биш байгаа. 하나님의 은혜로, Мгм. 하나님의 은혜로, 하나님의 말씀으로 우리가 교회를 세워나가면 하나님께서 반드시 필요한 걸 다 은혜로 주십니다. Тэгээ бид нэр бурхны үгээр, бурхны нэгүсэл дотор те чуулганыг босгох гэд хичээх үед эзэн түүн дээр заавал ингээд нэмэр болж өгдөг. 자, 그럼 이제 미가 1장 네 번째 대제입니다. За одоо хэлээд дөрөв дэх сэдвээр орж байгаа. 자, 이네 번째 대제는 이제는 남유다가 죄로 인해서 멸망하게 된다. 그거예요. За тэгэхээр дөрөв дэх сэдв болохоор өмнөх юудаа гимээсээ болоод сүрсэн гэсэн агуул байгаа тий. 자, 이제 북이스라엘도 그 우상 숭배죄로 이렇게 멸망이 선포됐고요. 이제 두 번째 남유다도 그 Мгм. 우상 숭배죄로 결국은 멸망하게 된다는 거죠. За энэ дээр харах юм бол сая хэдүүлээ хойд Израилийн талаар харсан тий. Гэтэ одоо энэ цаашаа үзэж байгаа сэдвүүдээр харах юм бол өмнөд хойд Израиль байсан бол одоо энэ үзэж байгаа агуулга дээр бас өмнөд Юудаш гэсэн мөн сүрсэн талаар гарч байгаа. Мөн сүрсэн шалтгаан гим гэсэн. 8절로 16절입니다. За хэдл энийг харах юм бол 8-аас 16 дугаар ишлэл хүртэл байгаа. 그러니까 이 우상이 원수입니다. Тэгэхээр 원수가 우상이에요. энэ бол энэ шүтэн гэдэг зүйл бол тий үнэхээр одоо нөгөө нэг өстөн дайсан шиг байгаад байгаа. 그래서 이 신약 시대의 우상은 뭡니까? Тэгвэл одоо энэ шинэ үед бид нарыг одоо амьдарч байгаа үед харах юм бол шүтэн гэж хэлэгдэт байгаа зүйлсүүд нь юу болоо? 우리가 여러 차례 하나님의 말씀을 통해서 우리가 이렇게 배우고 있지요. Хэдүүлээ эзний үгээр дамжуулаад олон талаас нь харж байгаа тий. 하나님보다 더 사랑하는 것. За нэг үгээр хэлэх юм бол Бурханаас илүүгээр тий хайрлаад байгаа зүйл. 또 하나님보다 더 의지하는 것. Бас Бурханаас илүүгээр миний найдвар тийш яваад байгаа зүйл. 또 하나님보다 더 소중히 여기는 것. Тэгээ Бурханаас илүүгээр нандин гэж үзээд байгаа зүйл. 그것이 다 우상입니다. Эдгээр нь болохоор бүгдээр одоо шүтээ гэж болж байгаа. 그럼 오늘날 여러분 나의 우상은 뭔가 그걸 발견해서 버려야 됩니다. Өнөөдөр бид нэр ч гэснээр тий. За миний хувьд дотор маань шүтээ байна уу? Тий. Юу байна вэ гэдгийг бид нэр хайж олоод тэрийг ингээд орхих хэрэгтэй. 이 우상이라는 것은 참 사람을 망하게 하는 거예요. Тэгээ энэ шүтэн гэдэг зүйл үнэхээр хүнийг болохоор суйралд авчирдаг. 자, 그러면 유다도 북이스라엘의 우상 숭배로 말미암아 그 멸망하는 것을 보고서 그 남유다도 좀 교훈을 받아야 되는 거 아니에요? Тэгэхээр одоо ингээ харах юм бол сая эхний удаадаа хойд Израиль сүрсэн байгаа шүү дээ тийм ээ. Гэтэ хойд Израилийн энэ сүрж байгаа шүтэнээс болоод сүрж байгаа энэ байдлыг харахтаа өмнөд Юудаа жоохон сургамжуул авах хэрэгтэй байсан тийм. 그 자기 형제의 나라 북이스라엘이 왜 저렇게 비참하게 멸망을 당하는가? 그걸 좀 깨달아야 되는데. Тэгээ өөрсдийнх нь одоо өсөлтөгч болж байгаа Юуда ингээд өөр ирэхгүй сүрж байгаа байдлыг харахтаа эдгээр яанаас болоод сүрч өгөө бид анхаарах хэрэгтэй байсан. 근데 남유다도 북이스라엘과 똑같이 우상 숭배죄에 빠져가지고 결국은 하나님의 심판으로 바벨론 제국의 바벨론 나라에 의해서 멸망을 당하게 되는 거죠.
Мгм. Гэхдээ тэд нэр тэгж сургамж аваагүй харин хойд Израильтай яг ижилхэн үлдэж байгаа эцэстээ Вавилоноос болоод сүрсэн баг. Вавилоноор дамжуулаад сүрсэн. 그래서 이 성경은 이 하나님의 감동으로 기록되었다고 했습니다. Мгм. За энэ Библи нь болохоор ер нь бол Библийг эвлэх бурханы үг гэж хэлдэг тийм бурхан өөрөөр бичүүлсэн гэдэг. 그 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하다고 했습니다. За тэгэн гутаа энэ Библийн үгнүүд нь яадаг гэхээр заахад зэмлэхэд тэ зөвхт байдал руу чиглүүлэхэд хүртэл тустай гэж хэлсэн байдаг. 우리가 이 성경을 통해서 교훈을 받아야 되고 책망을 받고 바르게 또 의로 살아가는 그 길을 우리가 깨달아야 됩니다. Тэгээд бид нэр ч гэсэн яг одоо үед мөн ялгаа авахгүй ижилхэн бид нэр энэ Библиэр дамжуулаад бид нэр сургамжийг авах хэрэгтэй тэ зэмлэлийг авдаг бас дараад нь зөвөр хэрхэн амьдрах хэрэгтэй гэдэг тэр замын зааврыг ч гэсэн авдаг. 자, 8절 읽어보세요. За хэдлээ Мика номны 1:8 руу очиж байна. За 8 дугаар эшлэл дээр үүнээс болоод гашуудан уйлж хөл нүцгэн шалдан явж цөөвөр чон мэт улин тэмэн хяруул мэт гинах ёстой би гэв. 자, Амен. 이름으로 내가 애통하며 이 내가 누굽니까? 내가. Одоо энэ дээр хэлж байгаа би гэж гарч ийн тийм ээ. Би гэж хэнийг хэлж байгаа вэ? 미가 선지자입니다. Энэ Микаг хэлж байгаа гэсэн. 이 하나님의 그 심판의 말씀을 선포하면서 미가 선지자가 너무나 슬프고 애통한 것입니다. За тэгээд энэ Мика болохоор чинь иш үзүүлж байгаа тийм ээ. Тэдний ялангуяа сүйрлийн талаар иш үзүүлж байгаа гэдэг утгаараа өөрөө маш ингээд их зовлонтой байсан. 이렇게 하나님의 심판으로 멸망을 선포해도 백성들이 회개하고 하나님께 돌아오지를 않습니다. Тэгээ Израиль одоо гэхдээ энэ хэмжээгээр ингээд сэтгэл нь өвдөн байран эзний үг дамжуулж байгаа. Гэхдээ арт түмний хувьд болохоор эргэж ирэхгүй байх бурхан руу. Эргэж 그러니까 이 ирээгүй. 애통하면서 애곡을 하는 거예요. 통곡을 하는 것입니다. Тэгээ харин тийм учраас яаж гэхээр маш их сэтгэл өвдсөн байдалтайгаар тий тунхаглаж байгаа гэж байна. 그래서 이 벌거벗은 몸으로 행하며 들개같이 애곡하고 타조같이 애통한다. 이렇게 비참하게 선지자의 마음이 얼마나 비참한지 그 심정을 얘기한 겁니다. Тэгээ энэ дээр харах юм бол тий тэр гашуудж байгаа байдал төрүүлээд мэдэрч байгаа тэр мэдрэмж нь маш хүнд байсан гэдэг утгаараа Мика яасан бэлээрээ хөл нүцгэн тий ингээд шалтан яваад ингээд уйлж гинах гэдэг нь болохоор гашуудж гэсэн утга шүү дээ тийм ээ. Энэ мэдчлэн маш тийм хэцүү байдалд байсан. 예. 자, 9절 한번 읽어보세요. За цааш нь 9-р эшлэл рүү орлоо. Шархан эдгэшгүй бөгөөд Юдад хурч иржээ. Энэнд арт түмний минь үүд хаалганд бүр Иерусалимд хүрчээг. Амен. 이는 그 상처는 고칠 수가 없고 했습니다. 그 상처가 고칠 수가 없다고 합니다. За энэ дээр харах юм бол тэр шархан эдгэшгүй гэж хэлсэн тийм. 그래서 북이스라엘을 멸망케 한 그 죄악의 상처, 이스라엘을 멸망케 한 죄악의 상처가 남유다까지 전염이 됐다는 것입니다. За тэгэхээр энэ дээр харах юм бол Израилийг одоо өвтгсөн тэр өвчлөл нь өмнөд Юдад хүртэл хурж ирсэн гэдэг хэлж байна. 여러분, 죄는 이 전염이 되는 것입니다. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол гейм гэдэг зүйл энэ мэтчлэн ингэ дамждаг, халдварладаг гэж хэлж байна. 이 죄는 전염성이 강합니다. Тэгээ энэ гейм гэдэг зүйл яадаг гэхээр бас ийм халдварлах хүч ихтэй. 그래서 이 죄는 마치 누룩과 같다고 했습니다. 누룩. Энэ юутай адилхан гэхээр нөгөө юутай мөөгөн цэртэй ижилхэн гэж. 이 누룩과 같이 퍼집니다. 전파됩니다. 전염되는. Мөөгөн цэр чинь болохоор ингээд нэг маш хурдан газар авдаг тий. тэрнтэй яг ижилхэн. 그래서 우리가 날마다 성경 말씀을 통해서 이 죄악이 들어오지 못하도록 이 세상 악한 죄가 들어오지 못하도록 하나님의 말씀으로 우리가 날마다 교훈을 받고 책망을 받고 우리가 하나님의 말씀으로 순종해야 됩니다.
Тийм учраас бид нэр өдөр болгон тэр одоо мөгөнцөр тэр тарахгүй төлөө өөрсдөө санаа тавьж эзний үгийг одоо эзний үгэн дээр анхаарч эзний үгнээс зуурах хэрэгтэй. 그래서 여러분도 이 성경 말씀을 읽으면서 묵상하면서 예? 정말 하나님의 백성들이 그 죄 가운데 예? 참으로 그 사랑하는 걸 보고 애통하고 눈물을 흘리면서 하나님께 기도해야 됩니다. Тэгэхээр бид нар ч гэсэндээ тий яг энэ нөгөө нэг иш үзүүлэгч шиг байдлыг харахтаа гэмт байдлыг харахтаа гашуудаж тий маш ингэ зовж хандлаж гэмтээ тэнцэх хэрэгтэй. 자, 그 북이스라엘을 멸망케 한 그 죄악의 상처가 남유다까지 전염돼서 백성들이 그 예루살렘까지 그 죄악이 미쳤다는 거예요. За тэгэхээр өмнө хойд Израилийг өвтгөөд хойд Израилийг ялцруулсан тэр гэм нь яаж юм гэхээр одоо халдварлж чинь тий халдварлсаар өмнөд Юудад хүртэл хүрээд ирсэн. Тэгээд өмнөд Юудагийн оршин суугчдад ч гэсэндээ адилхан халдварлаад одоо сүрлийн ирмэдэр ирж байна гэсэн. 그래서 남유다도 결국은 앞으로 멸망을 한다는 그런 경고입니다. Тэгэхээр тийм учраас өмнөд Юудаа ч гэсэндээ эцсийн дүндээ сүү бас мөн адилхан сүрэл өртөх болно гэдэг бас хэлж өгсөн. 자, 10절 읽어보세요. За хайдлаа 10 дугаар эшлэл рүү явлаа. Гатад үүнийг бүү хэлээ. Огт бүү уйлаа. Бит Лефрад шорон дээр өнгөрөөг. 자, 이와 같은 이 슬픈 소식을 멸망당하는 이 하나님의 심판 소식을 그 블레셋 나라에 알리지 말라는 것입니다. За энэ болохоор энэ дээр гарч байгаа улсуудын нэр нь филистичүүдийн хотод байгаа байхгүй. Филистичүүдийн талаар тэгэнгүүт Бурхны ард түмэн гэмээсээ болоод ийм хэцүү байдалд орсныг гадны хүмүүст буюу харь үндэстнүүдэд бүү мэдэгдээ гэж хэлсэн утга. 이와 같이 북이스라엘이 멸망당하는 소식을 이렇게 이방 나라에게 알리지 말라는 거예요. Тэгээд хойд Израилууд одоо мөхч байгаа тийм энэ мөхч байгаа энэ мөхлийг гэмээс болоод ингэснийг бүү бусдад мэдүүлээ гэж хэлсэн. Харийнханд. 이와 같이 이스라엘의 멸망을 블레셋이 알면 하나님의 영광이 가리워지기 때문에 알리지 말라는 거예요. Тэгээ яагаад бүү мэдүүл гэж байгаа гэхээр хэрвээ гадны тэр үндэстэн мэдэх юм бол тэр Бурхны алдар халахлагдах учраас битгий мэдэгдээ гэж хэлсэн. 자, 여기 베들레아 브라에서 티끌에 굴지어다라는 말씀이 나옵니다. За энэ дээр хамт бит Лефрат гэсэн тийм бит Лефрат шорон дээр өнгөрөө гэж хэлж байгаа. 예, 이게 베들레아브라는 뜻은 티끌의 집이라는 뜻입니다. 티끌이요? 티끌, 먼지의 집이라는 먼지. 네네네. За энэ бит Лефрат гэдэг нь болохоор энэ болохоор шорооны орон гэсэн утгатай гинэ. шорон гэр гэсэн утгатай. 이와 같이 예루살렘에 멸망할 때 이 베들레아브라는 이 먼지의 집, 그 지명처럼 티끌과 같이 다 이렇게 멸망하게 된 겁니다. Тэгэхээр Иудаа ч гэсэндээ бас сүрхтэй яах вэ? Яг энэ шиг буюу шорооны гэр гэдэг шиг энэ шиг ийм шороо дээр өнгөрөх болно гэж хэлж өгч. 네, 참 하나님이 이게 심판하시면 아무리 풍요롭고 아름다운 것도 이게 티끌과 같이 다 먼지와 같이 비참하게 되는 것입니다. Тэгээ Бурхны хичнээн одоо элбэг хангалуун, хичнээн элбэг дэлбэг, тийм сайн газар байсан ч гэсэндээ эзний шийтгэл тэр газар ирэх үед юу ч байгаагүй юм шүү те. Зүгээр нэг тийм өөс тоос шороо шиг ийм болж хувирдаг. 11절 읽어보세요. За 11 дэх эшлэл рүү явлаа. Шафирын оршин суугчдаа шившигтэйгээр шалдан явж өнгөр заананы оршин суугч гарч ирэхгүй байна. Бит Израиль гашуудаж чамаас хамгаалалтыг чинь авах болно. 예, 여기 사빌이라는 이름이 나옵니다. 사빌이라는 지역의 이름이 나와요. 사빌. Энэ Шафир гэдэг нэг газрын нэр гарч чинь тий. 예, 사빌이라는 뜻은 아름답다는 뜻입니다. 아름답다. Энэ
샤페르 гэдэг үгний утга болохоор үзэсгэлэнтэй сайхан гэсэн утгатай гэнэ. 그러나 이와 같이 아름다운 도시, 도시의 거민들도 음, 하나님의 심판으로 아주 부끄럽게 되고 음, 이렇게 참 또 수치스럽게 된다는 것입니다. За тэгэхээр энэ шафер гэдэг үг нь үзэсгэлэнтэй гоё гэсэн утга гэж байна те. Тэгэхдээ энэ үзэсгэлэнтэй гоё газрын оршин суугчид ч гэсэндээ маш тийм шившигтэй мэт ичүүрт автан ингээд явах болно гэж хэлсэн. 이 원수의 나라가 쳐들어와서 다 이렇게 벌거벗겨서 부끄럽게 수치스럽게 포로로 끌어간다는 거예요. Тэгээ өрсөд нь улсуудын товтлогооноор дамжуулаад те тэд нэр баригдах үедээ маш их ичүүртэйгээр олзлогдоод тэгээ цолилт ингээ явах болно гэдэг хэлж өгч байна. 이런 믿음을 지키지 않으면 아무리 아름다운 것, 정말 그 풍요로운 것도 이렇게 부끄럽고 수치스럽게 되는 것입니다. Тэгээ бид нэр итгэл гэдэг зүйлийг сахихгүй тэгээ эзний өмнө зөвхт байх гад хичээхгүй байх тусам байх хэрэг хичнээн гоё сайхан байгаад нэмэр байхгүй шившгтэй явах 믿음을 тохиолдох 잘 юм. 지키고 하나님을 잘 섬기는 그러한 사람들은 어디에 살든지 그곳이 가나안 땅, 아름다운 땅이 되는 거예요. Эсвэргээрээ харин итгэлдээрээ бат зогсдог тэгээ эзний өмнө зөвхт байхад хичээдэг хүмүүс хаана амьдарсан ч түүний амьдарсан газар болгоно нь Канаан мэт сүү бол шиг тийм байдаг. 잠깐만. 이게 조금 저, 전원이 꺼졌어요. 음. 자, 그래서 이게 믿음을 잘 지키는 사람은 어디 가든지 아무리 천한 곳에 살아도 그곳이 아름다워지고 풍요로워지고 하나님의 축복이 많은 거예요. Тэгээ итгэлээс агсан хүмүүс хичнээн одоо хүмүүсийн хэлдгээр бол нэг хичнээн тийм цүл мэт юм газар руу очсон ч гэсэндээ тэр донд эзэн түүнтэй хамт байдаг. Тэгээд тэр газрыг яадаг гэхээр үржин шимтэй ерөөлтэй элбэг дэлбэг ийм болгож хувиргадаг. Амен. 그래서 우리 한국에도 참 그 별로 알려지지 않는 이 초라하고 그 쓸모없는 그런 지역도 교회를 세워서 예수님을 믿고 하나님을 잘 섬기면 그곳이 나중에 발전이 되고 하나님의 축복으로 아주 번영하는 곳이 되는 겁니다. Тэгээ одоо Солонгос ч гэсэндээ тийм газрууд байдаг. Жишээлх юм бол одоо хүмүүс мэддэхгүй нэр нь мэддэхгүй нам гүм чимээгүй байсан тийм газруудад тунд ч гэсэндээ сайн мэдээ ороод тэр газрын хүмүүс итгэвч Христэд итгээд Христийг хүлээж авах үед дараад нь авах үед яадаг гэхээр маш их хөгжил сэтгэлэл өөр ирэхгүй ирдэг тийм хамгийн хөгжил сайтай ийм газар болох тохиолдол байдаг. 우리 한국에 그 여의도라는 데가 있습니다. 서울에 여의도. Тэгээ Солонгосын тэрний нэг жишээ нь Йоидо гэдэг газар байдаг. 원래 그 여의도가 그 한강, 한강의 그 섬처럼 그렇게 쓸모없는 그런 모래 땅이었어요. 모래 땅. Тэр Йоидо гэдэг одоо болохоор маш ер нь Йоидо гэх юм бол хүмүүс энэ чинь баячрал юм гайг амьдардаг хүмүүсийн хороол гэж хэлдэг байхгүй. Тэгээ урд нь тэр юу байсан гэхээр зүгээр хинч тоодоггүй нэг тийм элсэн ийм жижигхэн хан мөрний арал шиг тийм газар байсан. 근데 그 조용기, 순복음교회 조용기 목사님이 박정희 대통령을 찾아가서 여기에 교회를 세우게 해달라고 아주 부탁을 한 겁니다. Тухайн алдартай Чуюнги гэж пастор байдаг. Тэгээ тэр пастор болохоор тэр тухайн тэр пакт захир одоо Солонгосын ерөнхийлөгч байсан пак ерөнхийлөгч төр очиод энэ газарт би ингээд сүм барьж болох уу гэж хэлсэн нь. 원래는 박정희 대통령이 공원을 만들려고 했어요. 공원을. 공원요? 네, 공원 이렇게 사람들이. Уул нь бол ерөнхийлөгч ажилласаа тэр газар зүгээр тийм цэцэрлэг хүрээлэн болгох гэжсэн нь. 근데 조영기 목사님이 가가지고 아닙니다. 대통령 각하 이곳에 교회를 세우게 해달라고.
음. 그렇게 예, 부탁을 해서 박정희 어. 대통령이 허락을 한 겁니다. Тэгээд ерөнхийлөгч гэсэн хэлээр ууланд энэ чи би хүрээлэн болох гэж байгаамаа гэцгнээс зэрэг хүрээлэн. Гэтэ тэр чуу бас тэр үсэн хэлээр үгүй энэ тийм чуулган барих хэрэгтэй байна. Та зөвшөөрөөч гэх. Тэгээд зөвшөөрөл авч ирсэн байна улсаасаа. 그래서 이 순복음교회가 글로 세워진 겁니다. Тэгээд энэ чинь нэг 여의도 чуулган гэж үүдэг те. 여의도 тэр чуулган байгуулагдчихсан байна. 지금은 그 여의도가 얼마나 그 아름답고 참 이렇게 참 풍요롭고 복된 땅이 됐습니까? Тэгээ одоо харах юм бол 여의도 гэдэг нь үнэхээр тийм одоо юу гэх эдийн засгийн хувьд ч тэр маш хөгжсөн том боломжийн гэр нь 여의도д байдаг болөө ямар мундаг ингэж харах бас тийм газар болсон. 그 여의도에 지금 한국의 대한민국의 국회의사당이 거기 세워졌습니다. Тэгээ бас тэр 여의도д болохоор сүүлд нь юу баригдсан гэхээр одоо манайхаар бол төрийн ордон баригдсан байдаг. 예, 이 대한민국의 그 심장부와 같이 아주 중요한 땅, 아주 그참 대한민국을 지도하는 아주 아주 그참 그 대한민국을 지도하는 그런 땅이 된 것입니다. Тэгээ харах юм бол одоо тэр энэ Солонгосын хувьд маш чухал газар тэ зүрхэн талд гэдэг шиг тийм чухал газрын нэг төлөөлөл болсон байдаг. 그 순복음 교회로 인해서 그 여의도가 그렇게 하나님의 축복을 받아서 대한민국을 복되게 한 땅이 된 것입니다. Тэгээ одоо тэр чуулганаар дамжуулаад тэ чуулган тэнцээ баригдах үеэс эзэн тэр газар ингээ өрөөсөн гэж ингээ харж болно. Тэ эзэн өрөөл авсан тийм газар болсон байна. 그 순복음 교회는 지금 세계 최대의 아주 교인들이 많이 모이는 그런 교회가 된 것입니다. Тэгээд энэ 여의도 чуулган гэхэлэр ер нь алдартай дэлхийд алдартай байдаг. Тэгээд дэлхийд гэсэн дээр цуглаж байгаа хүмүүс ихэд тоогоорсон их дээгүүр ордог ийм чуулган болсон байдаг. 그리고 교회가 가는 곳마다 그 땅이 아름다워지고 그 지역이 발전이 되고 하나님의 축복이 임하는 거예요. Тэгээд чуулган босон байгуулагдсан газар бүр гэдэг гэхээр эзний тэр шинжилэл тэ эзний сэргэлт бий болж байдаг. 그리고 대한민국은 개발되는 지역에 제일 먼저 가는 건물이 예배당 건물입니다. Тэгээ ер нь хойс уртсал өмнө Солонгосыг харах юм бол ямар нэгэн шинэ хороолол бослоо гэж бодоход тэнд хамгийн түрүүнд барьдаг зүйл нь юу гэхээр үндэтгэлийн өргөө эзний сүм байдаг. 그래서 교회가 먼저 가서 개척을 하고 그 지역을 정말 하나님을 섬기면서 하나님의 축복 가운데 그 지역을 발전시키는 거예요. Тэгээд чуулган хамгийн түрүүнд баригдсанаар яадаг гэхээр тэнд газартаа эзний ерөөлийг үнээр урьдаг. Тэгээ бас хамгийн хөгжингөө болдог гэж үздэг. 이렇게 하나님을 섬기는 교회 때문에 그 지역과 그 나라가 복을 받고 잘 되는 것입니다. За энэ мэтчлэн чуулганд итгэдэг те чуулганы гэсэн ийм одоо хүмүүсээр чуулганы ийм одоо чуулгануудаар яадаг гэхээр эзний хаанчлалч гэсэндээ тэлдэг гэсэн. 예. 뭐 한국에 우리가 살고 있는 내가 지금 있는 그 여수 전라남도 남해 그 끄트머리에 이제 여수라는 도시가 있습니다. 항구 도시요. За одоо энэ пастрын амьдардаг газар болохоор Чоллоо өмнөд Чоллоо гэдэг улс юм байна. Тэнд болохоор ийм одоо хотууд байдаг жижиг хотууд. Тэгээ энэ пастор болохоор Йосу гэдэг хотод нь байдаг. ийм далайн хот байгаа. 근데 여수에 대한민국에서 교회가 두 번째로 가장 많이 세워진 것이 여수입니다. За тэгэхээр энэ пастрын байдаг Йосуд болохоор чуулганууд хамгийн их ер нь бол нөгөө бүс нутаг болгоноор чуулгануудын тоо гэж байгаа ш тийм ээ. Тэрнгээр хоёрт ордог гинэ их чуулгантай гэдгээр. 인구의 약 한 35%가 크리스찬입니다. Тэг хүн амынх нь 35% нь Христ итгэлтэй гэж явдаг. 이 하나님이 얼마나 이 지역을 축복하시고 아름답게 하셨는지.
한번 여수에 한번 한번 와 보시기 바랍니다. Тэгээд бурхан тэр газрыг үнэхээр хичнээн өрөөж хичнээн ингээд нэг тийм маш сайхан болгосон гэдэг та нар ингээ хараарай гэж хүсэж байна. Тэгээд Яосууд ирж хараарай гэдэг. 예. 그래서 참 하나님의 교회가 세워지고 하나님을 섬기는 백성들이 이렇게 참 일어나면 참 그 아름다워지고 잘 되는 거예요. Тэгээд бид нар эзний чуулганууд баригдаж, эзний хүмүүстэй эзний нэрээ дуудах ийм газруудад харах юм бол үнэхээр тийм өрөөлтөй маш сайхан байдаг. 예. 그러니까 여러분 우리가 이 교회가 그 나라를 아름답게 만들고 복되게 만들고 이렇게 행복하게 만드는 겁니다. Тэгэхээр хамгийн гол зүйлийг харах юм бол эзний чуулган байх үед те эзэн тэжээ байх үед те аливаа зүйлсүүдийг ингээ их илүү үсгэлэнтэй, илүү сайхан ингэж болгож өгдөг. 그 여러분들이 역할이 얼마나 참 귀중하고 보배로운지 몰라요. Тэгэхээр бид нэр одоо тэр эзний дамжуулж байгаа эзний дамжуулж байгаа бидний хувьд бол те хичнээн тэр үнд цэнтэй зүйлсүүдийг дамжуулж байгаа гэж та өөрийгөө бодож байна. 근데 우리가 이제 역사적으로 북이스라엘이나 남유다가 그 유명한 곳, 처음에 하나님을 잘 섬겼던 그런 지역들이 우상을 섬기게 되니까 결국은 황폐하게 되고 부끄럽고 수치스럽게 되고 아주 이렇게 참 하나님의 심판을 받는 죄를 짓는 장소가 된 거예요. Тэгэхээр эсрэгээр нь харах юм бол яаж юм гэхээр одоо энэ Израилуудын те эсрэгээр нь яаж юм гэхээр хичнээн сайхан гэдэг нэртэй тийм газар байсан ч гэсэндээ тэд нэр хиймэрчдэнчдэд ихэхээр яаж гэхээр түүнийг бүр тийм ичүүрийн газар болгож хувиргаж байгаа. 베델이라든가 길갈이라든가 또 예루살렘 이런 곳이 다 하나님을 잘 섬길 때는 아름다워지고 하나님의 축복 가운데 영광스러웠는데 우상을 섬기니까 이렇게 부끄럽고 수치스럽고 참 하나님의 심판으로 이렇게 멸망을 당하는 거예요. Тэгээ одоо харах юм бол те Битэл байна, Гилгал байна, Иерусалим байна. Эдгээр газрууд нь эзэнтэй хамт байх үед, эзэн ойр байх үед ямар их нэг өрөөлтэй те хүн болгоно тийшээ харж ингээд залбирсан те ийм газар байсан бэлээ. Эсрэгээр нь тэд нэр яаж нэхлээрэ бурхнаа орхиод хиймэрчлүүд эрхлэнгууд нөгөө нэг алдарч исэн нөгөө нэг одоо олонд мэдэгдэжсэн тэр газрууд нь буцаад ингээд сүрлийн хот болж хувирч. 그 11절에도 이런 지역 이름들이 여기 여러 군데 지역 이름들이 나오는데 다 이 부끄럽게 되는 겁니다. За одоо энэ дээр 11 дээр Мика 1:10-ыг харах юм бол нэг хэд хэдэн газрын нэрүүд гарч байгаа. Гэтэ газрын нэрүүдийг харахаар бүгдээрээ дандаа тийм ичүүртэй байдалд орсон орноо гэж гарч. 사하난 또 베데셀 다 이것이 하나님의 심판으로 슬퍼하고 애통하며 이렇게 부끄럽게 되는 것입니다. За энэ дээр тэгээд Шафираар зогсоогүй Заананы гэж байсан, Бет Израиль гэж байсан. Бүгдээрээ харах юм бол дандаа гашуудалтай, тэ шаналлтай, ичхүүртэй ийм болно гэж харсан. 이런 걸 볼 때 참 우상 섬기는 이 죄악으로 인해서 얼마나 나라가 황폐해지고 부끄럽게 되는지 우리들한테 똑똑하게 확실하게 보여주고 있는 것입니다. Тэгээ энэ агуулгуудаар дамжуулаад биднэрт те эзний орхиод шүтэнчдүүд ирэхлээр аливаа зүйлүүд ямар болдог вэ гэдэг ингээд сургамж бодгооч илүү ингээд тодорхой харуулж өгч байна. 자, 12절 읽어보세요. Найдал 16 дугаар эшлэл рүү явлаа. Иерусалимийн гулдан хаалга руу гайгам шиг эзнээс буусан учир Маротын оршин суугч сайныг хүслэн болно. Амен. 자, 이 마룻 거민이 근심 중에 복을 바란다고 나옵니다. За энэ дээр анхны Марот гэж гарсан тийм ээ. Тэд нэр яа гэсэн бэ? Зовлон дундаа ерөөлийг хайнаа гэж хэлсэн. 자, 이 마룻이라는 뜻은 쓰다는 뜻입니다. 쓰다. Энэ Марот гэдэг үг нь болохоор гашуун гэсэн утгаас агуулдаг юм. 이 쓰다는 말은 괴롭다, 고통스럽다 그런 뜻이죠. Гашуун гэдэг үг нь болохоор дахиад хөрвүүлэх юм бол тэ зовлонтой, тайван биш гэсэн утгаас агуулдаг. 이 마룻 거민이
이 자기들이 복을 받기를 간절히 원했지만 반대로 오히려 이 재앙을 만나고 고통을 당하게 됩니다. Мгм. За энэ дээр харах юм бол тэр Маротын оршин суугчид нь ерөөлөг бүснэ гэж байгаа тийм ээ. Ерөөлөг бүсэх боловч эсрэгээр нь тэднэрт ерөөлөл биш харин тий зовлон, тайван бус байдал тий суурил ингээд яа хийсэн байх болно гэсэн. 자, 우상을 섬기는 그 죄값으로 이렇게 고통과 괴로움을 당하는 거예요. Мгм. Тэгээд эдгээр юунаас болоод ингэж зүйл хэцүү байдалд орж зовн шаналж байгаа гэхээр ердөө шалтгаан нь тий 자, шүтсэн. 그다음에 또 12절을 읽어보세요. За 13절. 13 дугаар ишлэгийг харъя. Лахишийн оршин суугчдаа мордо тэргэнд хөллөөрэй. Сионы охины нүгэл чамаас ихтэй юм аа. Учир нь Израилийн гэмт үйлдэл чамаас олдсон юм аа. 또 이 라기스라는 지역에 나옵니다. За 라기스. энэ дэр Лахиш гэдэг газар гарч байна тий. 자, 이 라기스도 이 지역의 거민들이 준마에 병거를 메울 것이다라고 나옵니다. За энэ дээр харах юм бол Лахишийн оршин суугчид нь мориндоо тэрэг хөлнөө гэж гарсан тий. 이것도 원수의 군대가 침략을 하기 때문에 라기스 거민들이 이와 같이 병거를 가지고 나가서 싸운다는 것입니다. Мгм. За энэ болохоор мөн тэ эзний тэр одоо эзний ард түмний эсрэг байдаг өстөн болсон тэр дайснууд Лахиш руу ч гэсэн довтлох учраас Лахишийн ард түмэн мөн бордо хөллөж байтгаар явнаа гэсэн утга. 또 라기스는 딸 시온의 죄의 근본이라고 기록하십니다. 죄의 근본이라고 기록하고 있습니다. За тэгэхээр тэдний гмийн үндсийг юу гэсэн бэ? Та нарын нүгэл гэсэн тийм ээ. 예. 자, 이와 같이 이스라엘의 허물, 이스라엘의 죄가 라기스에서 이렇게 보인다는 것입니다. За тэгэхээр энэ мэтчлэн Израилийн гэмт үйлдэл болохоор Лахишаас олдноо, Лахишаас харагдаж байна гэж хэлсэн. 이것은 라기스 거민들도 북이스라엘처럼 우상을 섬기는 그 멸망하는 죄가 들어왔다는 것입니다. За энэ мэтчлэн Лахишт ч гэсэндээ Израилийг сүрүүлж байгаа тэр гэмт байдлууд мөн орж ирсэн гэсэн үг тийм. 얼마나 슬픈 일입니까? Энэ ингээ харах юм бол ямар тийм гонигтай тийм. 자, 14절. За хэдл 14 дэх эшлэл рүү орох гэж байна. Тиймээс чи Морешет гатад хагцлын бэлэг өгөгтөн Ахцибийн айлууд Израилийн хаадыг хуурах болно. 자, 여기에 또 가드 모레셋이 나옵니다. 가드 모레셋. За энэ дээр харах юм бол юу гарсан тийм ээ? Морешет гэж гарсан тийм. 이곳에서 외국의 원수의 나라의 군대가 침략을 해서 이렇게 정복한다는 것입니다. За энэ ч гэсэндээ бас яаж гэхээр дайсны улсууд ирж тэнэг гişүрэн гэсэн тийм ээ. Дайрна гэж хэлсэн. 자, 이와 같이 우상 섬기는 죄 때문에 남유다 곳곳에 그 아름답고 복된 그런 지역들이 황폐하게 되고 이렇게 부끄럽게 수치스럽게 된다 그 말이에요. Тэгэхээр энэ мэдчлэн өмнөд Юдагийн газар бүрд нөгөө гой сайхан байсан газруудад нь бүгдээрэнд нь яаж гэхээр ичүүрийн байдлууд үүснэ гэдэг хэлж байна. 네, 15절 또 읽어보세요. Шалтгаан нь болохоор шүтэн гэсэн тийм. За 15 дугаар ишлэл орж байна. Маришагийн оршин суугчаа эзлэгчийг би чамд дээр авчирнаа. Израилийн алдар нь Адулламд ирэх болно. Амен. 자, 마레사 거미나 하고 이렇게 부르고 있습니다. 마레사 거미. За энэ дээр юу гэсэнлээрээ Маришагийн оршин суугчаа гэж дуудсан тийм. 예, 원래 이 마르사는 유다 남부 지방으로 아주 그 땅이 안전한 곳이었습니다. 평안한 곳이었습니다. Энэ Мареша гэдэг газар болохоор Юдагийн бүр өмнөд хэсэгт байдаг. Тэгээ маш тийм аюулгүй тайван газар байдаг. 그런데 원수들이 침략을 해서 이 평안한 땅 마레사까지 침략을 받게 된다는 것입니다. За гэхдээ энэ тэр тайван байдаг, тэ чимээгүй байдаг энэ газар хүртэл нь
тэр дайснууд хурц ирэх болно. Буюу амар тайван байдал нь алдагдах болно гэж хэлж байна. 그래서 유다의 그 귀족들이 아둘람의 굴까지 피난을 간다는 것이에요. Тэгэхээр тийм учраас тэд нэр Адуллам хүртэл нь зүхтах болно гэж хэлж гисэн. 아둘람에는 원래 이 동굴이 많은 지역입니다. Хөнгмөрөө. 동굴, 굴. Түнгүү. 예. Нэ. Энэ Адуллам гэдэг газар болохоор ийм янз бүрийн агуу ихтэй газар юм. 과거에 그 다윗 왕도 이곳에 피난을 갔죠. За 아둘람. урд нь нөгөө Давид хаан цогтооч явахдаа энэ газартаас нуугдчихсэн, агууд нуугдчихсэн тохиолдол байсан. 음. 이와 같이 원수의 침략을 받아서 그 유다의 귀족들과 지도자들이 이렇게 동굴로 피난을 간다는 것입니다. Тэгэхээр яг тэрэн шиг яаж юм гэхээр тэр Маришт байсан ахлагч нар те оршин суугчид нь дайснаас зүхтахдаа тэр агуурын өдрийг тэдэнд явах болно гэж хэлсэн. 16절 읽어보세요. 16 дугаар эшлэл рүү очлоо. Баяр баясгалан болох хүүхдүүдийнхээ төлөө чи гашуудаж үсээ харгаад халзан бол тэд чамаас салж цөлөгдөх тул бүргэд мэт бүр халзан бол. Амен. 자, 내 기뻐하는 자식이란 말이 나옵니다. Энд дээр чамайг баярлуулдаг үр хүүхдүүд гэж гарсан тий. 바로 유다 백성을 말합니다. Энэ Юдагийн ард түмнийг хэлж байгаа. 유다 백성이 포로로 잡혀가서 이 종살이하며 이 고통 당하는 것을 애언한 것입니다. За өөрөөр хэлэх юм бол Юдагийн ард түмнийг хэлж байгаа. Бөгөөд Юдагийн ард түмэн боочлогдоод цөлөгсөд явах талаар хэлж ивж байна. 유다의 사랑하는 이 백성들이 원수의 침략으로 이 정복을 당해서 이렇게 포로로 끌려가는 것을 말합니다. За тэгэхээр Юдагийн ард түмнүүд дайснуудаас болоод цохигдоод зогсохгүй тэдний ялагдахтаа юугаар олцлогдоод явах болно гэдгийг хэлж өгч байгаа. 그래서 그 부모들의 우상 숭배 죄 때문에 그 사랑하는 자녀들이 다 이렇게 원수에게 포로로 끌려간. Тэгээ энэ дээр нэг талаараа эцгүүдийнх нь буюу эцэг өвгдийнх нь эцэг эхчүүдийнх нь хиймжтэй шүтсэн тэр асуудлуудаас болоод асуудал нь үүрх ачаа нь хэн дээр ирж байгаа гэхээр үр хүүхдүүд дээр нэрнэ гэж хэлжсэн. Үр хүүхдүүд дээр нэрээд үр хүүхдүүд нь олцлогдоод явнаа гэж хэлжсэн. 그래서 그 부모들이 너무 슬퍼서 너무 고통스러워서 머리털을 깎아서 대머리 같게 한다는 것입니다. Тэр эцэг эхчүүд нь яах вэ гэхээр энэ байдлыг харахтаа гашуудал дундаа үснийхээ үсээ юу яа гэсэн тийм ээ үсээ хяргана гэж хэлж байгаа. 이것은 극도의 아주 그 슬픔을 표현한 그러한 말씀들입니다. Энэ үсээ хяргана гэдэг үг нь болохоор чинь маш тийм хэцүү одоо байц зах аргагүй тийм одоо хэцүү байдал буюу зовлон дунна гэсэн утгыг илэрхийлдэг. 이와 같이 북이스라엘과 남유다가 이렇게 부끄럽게 되고 수치스럽게 되고 큰 고통과 애통을 가져오게 된 것은 바로 우상 숭배 그 죄 때문에 그렇습니다. Тэгэхээр энэ үтчлэн одоо хойд Израиль болон өмнөд Юдагийнхан эзний өмнө гашуудалтай, ичгүүртэй, ийм зүйлтэй болж байгаа гол шалтгаан нь юу гэхээр тэд нэр шүтэн шүтснийх байсан гэдэг хэлчихсэн. 기도합시다. Наадлын хамтдаа залбирцгаая. 거룩하신 아버지 하나님, 우리가 북이스라엘과 남유다의 역사를 배우고 있습니다. Ариун эзэн минь бид нэр хойд Израиль болон өмнөд Юдагийн түүхийн талаар суралцж байна. 그들이 하나님을 섬기고 하나님을 경배하고 그 말씀을 순종할 때는 Эзэн минь бид нэр тэднийг суралцж явах үед тэд нэр эзнээс эмээж, эзэнд үйлчилж, таны үгийг хайрлаж, таны үг дуулууртаа дагах үедээ 그들이 하나님의 축복으로 아름다워지고 영광스럽게 되었습니다. үедээ тэд эзэн таны нэгүүлсэл дотор илүү сайхан байж, илүү өсөж, бас илүү хөгжиж байсан гэсэн.
그러나 그들이 세상의 미혹을 받아서 우상을 섬기고 이방 나라를 의지할 때는 이렇게 큰 수치와 부끄러움을 당하는 것입니다. Харин тэд эсэргээрээ дэлхий рүү анхаарч, дэлхий рүү найдаж, дэлхийн зүйлсүүдийг шүтэх үед ичхүүр дурж бүх зүйлээ булаалгалаа гэж хэлсэн. 그래서 우리가 맡은 이 하나님의 교회 사랑하는 자녀들이 세상의 우상에 하나님과 멀어지지 않도록 이렇게 우리가 말씀으로 잘 양육할 수 있도록 도와주시옵소서. Эзэн минь бид нар одоо байгаа итгэлийн хойч үе бидний үр хүүхдүүд маань энэ дэлхийг хиймштэй болгоод эцэст нь танаас холдохоос сэргийлэн таны үгүүдийг бид нэр зөвөр зааж, зөвөр үлгэрлэхэд тусалж өгөөч. 그래서 우리 사랑하는 이 교회를 세상의 우상으로부터 죄악으로부터 잘 지키고 거룩하게 보존할 수 있도록 도와주시옵소서. Эзэн минь таны хайртай арт түмэн, таны чуулганч мөн эзний өмнө дуулууртай байж, итгэл дотроо үргэлж батжсан тийм байлгаж өгөөч. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. 아멘. 여기 그 오강대책 사모님, 네.